Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka arpo sautrik ubnaya yong arajar arpuwe ka Shnong Mawkliaw Kemrang ka bahab hapo ka hima sora kalala ban penlong ye ka Shad suk Mynsiem Jong ka Shnong kumbalong ye ka Shad ki ju penlong sisen sisnem henrei hausnem arajar arpo amsim lala ban penlong naga daw ka jingwan len shop Jong ka klam jingpang covid khat khandai henrei menta usnem kani ka Shad kalalong ka ba ipo ipeng na ka jingwan ye shimbenta Jong ki nong Shad ki bana Shnong bat na Shnong ba marjan. Hagani kasngi lawan ban sakhi da UMLA Jong Kashela constituency uba balajet kupar senrem ubalalong kum kongsan lawan ban sakhi lang do usem khna Jong ki hima sora upaem marem dor sem harengkat ka jingidon lang Jong ki waipat ki reurang ba ki bala sha khot ngobha. Urang ba Shnong Jong ka Shnong uba ribet riatam ula pedyang ngobha ya baro ki balawan ban penpho penpeng ya ka Shad suk Mynsiem Jong ka Shnong badagani ka jo kasngi ka Shnong kala IT ru ya ka dorkas sha UMLA ban penpau ya ki jingdon kam ki bahakmat Jong ka Shnong. Pengipet ha kesabdo ha kabadai ya ka Shad pur. Kam dei baswan sha na Shnong wakter Indra kadang kejenggot bro, magisha apa suk Mynsiem, ya lede, bat ya Shnong kejong-kejong. Kadang ke, bagi pendek ya kereti kedustur, kebagi ayat abon kisnam. Desi Shnong mentah dia kedetlah penyetip, akan doa Shnong ya sedang mengkong ya kan ya Shad Mynsiem. Indra kejenggot jong kene. Kependek ya kerti kedustur Jong kasih sini Norbun sen kini kisah kembang hati tu masih itu aku perlu perjuangan kasih day swahi menuju ke Islam boleh dia kata dia kata ni habis kili study boleh betul betul boleh dia haus dan banwan kejela jangi kendap sanhusna barahang ni hagitu ki tayo beladap kup kinong khmat roher ne ki jong constituency le shong mat perkhat kum nu ban pani phu ya kejela jangi bagadap adi bagadap sanhusna kawe kejinge kren kolong ba man peni phu lembah kenika cultural dance bagi orang. Tengah syukur pak nak kalian ke Shnong, Mawkliaw berkunjung di Shnong bawan lang ni roher. Pengyale berkontribut, berailang kajengnya beri tenat. Nak kajengkap sanhusnem, jangan dengan jelas ini. Keladang kami, nampedi, nak konstitusi lajong, bang Ramdan. Shnong tu baranglah benar-benar ia akan digajinya. Kemudian ini le, benar-benar biang ia akan ke sab kebaik kasih ini hidup yang temnya pun. Benar tu barangnya sampai dengan keli saudara mungkin orang tem dulu yang Shnong, orang tamburi dulu yang mana mana. Dia kata dengan way bagi perkat. Dalam jam Shnong tengah kasus ngai, dia pun yang tem pun. Dia kata ketika begini kita berhak ni memorandum belai nak Shnong nak mau ya ni lekran nak kor badai berpenkiu ya tourism siapa ni katakan jadi kowe kejadian not kau keriban ini sebandai kata balai rong yang mana ekonomi kau melak batai mentaliba yang makin mayroong ping. Henry ngating asu mundur, long dem long ada way horong.
Mata ada Shnong. Kementai mata borok ay orange. Matray kan kambiang kata. Maraping sisi London saya Rajasthan. Tinggi kuat ada kawin orang sini. Kamtam Shnong katanya jangi wawon so yang terawami. Ia dia kata orang matray kan kambiang. Tiba ini juga memorandum harga Shnong lai. Oh ia kali ini sampai di perhatian kuno yang dari Shnong. Martidan kami, pun penyesal, nak kau ikan dong, siapa ikan dong. Kita di jenang kami amal Shnong.